اف ناوندا تندرستی یا هیوا سور ا کرد الباجار سرکانیه یه هرما جزیره الروج آوای کردستانه خلک باجار سرکانیه و گندن در دوراوی سردانا و ناونده دکن داکو نخوشین خود جاره سر بکن و درمانان جی ور بگرن. جنجی سردانا و ناونده دکن لیب گوتنا وان پسپورن نخوشین جنان و گهدانا جنن به دو جانان و جدایت بونا زاروکان توننا و لشونا درمان تایبت بجیشک تنه حبین سر ایشه ددن جنن به دو جانان. از هاتم در زین کلبونه دان من لینها سر من دی شو دل من دخله جمرا گوتن دبا کتو بحامل بی لیب سپورن نخوشین جنان و جدایت بونه توننا تنه حبین سر ایشه دانا من. کارمند و بجیشک ناونده گازن جانش کمبونا امکانان دکن لو ماجیب گوتنا وان خدمت تندرستی کم اولاوازن لهن همولاتین کو سردانا ناونده دکن رازیبونا خواج خدمتان دیار دکن. عندي طفلة معاقة. کشکه من آستنگدار هیا از هاتم ورو خدمت گزاری باشن. جيت والله لقيت الخدمات كويسة. دکتر مصطفى کنجو پسپور نخوشین هناوانا او گازنجان جدرمانن کو دگهجن ناونده دکا. في عندنا مرضى مزمنين امراض مزمنه هنا کسین کو نخوشین دم درێژ بوان ڕاهەنەتێ نەڤر وەکە شەکر پێستا خوینێ نەخۆشیên dil û گورچکان li gorî karînên xwe em kartên mehane didin wan û em derman bê beramber didin wan. فنقدم لهم الادويه مجانا طبعا. دکتر مصطفى دبیجا کو پرانیا درمانن دگهجن وان دما بکار آنینا وان هندک مایا کو بسرو بچا. كمية الادويه اللي عم تاتينا هي محدوده وغير كافيه. درمانên kujmere tên hindikin û dema bikaranîna wan hindik maye. Hinek ji dermanan bikaranîna wan dem dirêj e. Lê piraniya wan dema bikaranîna wan nêzîkî bi dawî hatine hatiye. Evin karînên me û amûrên pijîşkî heme ji binî ve tune ne. على وشك الانتهاء. لأنه هاي الامكانيات الموجوده يعني. الاجهزه الطبيه تقريبا معدومه عندنا. سروک هیوا سور لروج آوای کردستانه دکتر جوان مصطفى دبیجا خدمتن کو او پیشکش دکن تنه تیرا 30% حتی 40% همولاتیان دکن. هو إذا فينا نقدم خدمات تجينا بشكل كامل للمواطنين، الخدمات اللي عم تقدم للمواطنين ما تغطي خدمتên gojwelatîyan re pêşkêş dikin têra sihî ta 40% xelkê re nake. Çimgî bajarên herêma Cizîrê bi temamî dor pêç kirîne. Ji Bakur ve ji aliyê Tirkiye û ji Rojhilat ve ji aliyê herêma Kurdistanê û ji aliyê Rejêmê û grûpên çekdar ve dor pêç kirîne. Tişta tê ji kantonê re pir kême û têra bajar nake. فالشيء اللي عم يجي الكميات اللي عم تجي على الكانتون كميات جدا بسيطة جدا قليلة ما أبدا ما بتغطي احتياجات المدينة. تاوی کو بهتری 2 سالان درباس بویا کو حکومت سوریه ریوبریین خوا جهن دورین روج آوای کردستان وکشاندنا روشا کارت تندرستی لوان دوران پر خراب و زحمتا. سین عمر روداو